تماشاوانê xalî tîvî dema we xweş be, hêvî dike bi rewşa we baş be. Di vê xelekê de ez ê di mijaran bînim pêşberî we. Yek mijara ji Rojavê, Rojava Kurda li Rojavayê Kurdistanê. Mijara di dua piçekî zêvegerîm zîrokê dîsa girêdayê Rojavayê Kurdistanê ye. Ji bo em li ser van her du mijaran piçekî enformasyonan, nirxandinan bi hev re dabeş bikin. Berî em dest bi programê xwe bikin, fincana qehwe xwe hazir kin, dem dest pê bikin. Ev her du camerê ku we di fotoyê wan dît qeraseyê me ne, generalê me ne, şoreşgerê me ne. Em xwe bi wan dibînin û her du jî general in. û her du jî destê wan di kuştina hevalê wan de heye. Hevalê wanî di nava PKK de berê jî û niha jî. Yek jê General Mazlûm Ebdê ji Kobanê hûn wî nas dikin. Endamê Komîta Navendiya PKK berê. Endamê HPG û fermandarê HPG berê. û êdin jî Bahoz Erdal e Fehman Hesên endamê Komîta Navendiya PKK a niha û endamê HPG Hêzên Parastina Gel Baskê Leşkeriyê PKK heta roja îroj her du jî niha li Rojava ne. Yek dibin kontrola Amerîkîya de ye, Amerîkî wî diparîzin ji PKK û êdin jî dibin kontrola PKK û hêzên li pişt PKK. İran dibe, rejîma Sûrî dibe, rejîma Tirkî dibe, çi hêzên siyasî û eskerî û ewlekarî li pişt PKK hene, Bahoz Erdal diparîze. Kî xurte niha? Li ser erdê Bahoz xurte. Bahoz Erdal xurte. Nakokî û pevçûn yanî pevçûnên eskerî tune ne lê nakokî hene. Hesasiyet hene zê niha hinek enformasyon li ser van sirvê nakokiya di navbera Heval Şahîn û Heval Bahoz de ez bêjim. Lê me re bextê xwe xera neke yanî dema ez apoçî bûm ne bi xêr û ne bi ala ve û ji xwe îro sibe bîranîna damezrandina PKK ye ku ji Partiya Karkerên Kurdistanê niha bîyê Partiya Kemalîstên Kurdistanê. Di xeleka derbasbûyî jî de ji we re bi belge eşkere kir ku apo çawa pesnê Kemal Atatürk dide û dibêje dîrok pê hatiye lîstin û Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e, demekî dostê gelê Kurd e. Li cem apo 17 dostê gelê Kurd e, Mustafa Kemal Atatürk jî ne dijminê gelê Kurd e, demekî dostê gelê Kurd e. Ev ne mijara me ye, mijara me Bahoz û Şahîn e. Di nava hêzên eskerî de êdî divê dema dawî hingî tê gotin ku ajan hene di nava Qesedê û Hesedê û PYD û ev qewedên eskerî. PKK çi kirî? PKK dest bi êdî lêpirsîna kiriye. Kadroa dikişîne wan dixe tehqîqê lêpirsînê soreştirme ji wan re çê dike û piraniya kesên ku soreştirmeyan jî lêpirsîn bi wan re vedike, çegotinê bi Tirkiyeyê ez dibêjim ji bo bakurî fêm bikin çi meseleyê. Piranî Rojavayî ne û teeleqeya wan bi meselê tune. Yani heta niha ev zêdetirî 13 sal PKK li Rojavayê Kurdistanê iqtîdar e, desthilatdar e. Kadrokî bakurî negirtiye û ji raya giştî re eşkere nekiriye, negotiye ev ye ajanê Mîteyî. Negotiye.
دی مدیا پککی ده وگرن مدیا پککی آتی دیدن آتی خوندن آتی بهیستن لی بگرن اگر روش کیش روشا پکک کادرو کی باکوری گرتی گوتی وی آجان میته یه موی گرتی و ما حساب جستن نه همو روژا واینه یان کادرن روژا واینه یان جی ولات پاريزن روژا واینه پکک بوی منطقه هانی افسی 2 ساله بوی کاری هانی او دیگه لی پرسینن شکلی جبركور ايدي خلق دي برسن اف دروني تركا چواتي لكادرو داخل دفر داخل جهة داخل ديمكي اف سيمي جي بي اس يعني اف جه اف دتاي سي اي دفر اي جغرافي جنافا هيزن عسكري جنافا ريفبريا بككي جوان ر دچه بككي ايدي مجبور مايه جبو الشك وشبهتي للسرخة ولسر كادرو خوي باكوري ببه دست به لپرسینن شکلی کری باشه اف لپرسینن شکلی ایکو پککی نهاده که گل جی عاجز دگه ایدی گل نما دبیج كادرو دبيجن قادرو او جيولو وكيب قرفو حنقا دبيجن قادرو ونما دبيجن باكوريجي دبيجن قادروين ترك جا آپوچیار دبیجن قادروین ترک ناوی کردیتی جی هدی هدی گله می روجاوا جبر چه جبن سری پککی و جبر دستی پککی گله می روجاوا گهاشتی وی آستاهان ایدیش ل کادرین پککی نمال واندن نما دبیش با کوری دبیجن قادروین ترک ev lêpirsînên hane gelek kesan wilo tên kişandin di nava rêveberiyê de di nava kî di nava karê sivîl jî de bê yanî mîxekî ya mismarekî li deverekî xiste bi tunêla nizanim kampa devera tiştên ku eleqeya wî bi çi şeklî bi cihê eskerî wan dikişînin lêpirsîne berî çend roja li gundekî dêrikê yekî kişandibûn lêpirsînê ez yanî dikarim navê gund jî bêjim ez dikarim navê kes jî bêjim lê ji ber ku wê herêm nas dikin yanî evî kesê han rebene yanî tu eleqeya wî bi tiştekî tune yekî sivîl û dibin îşkencê de dibe ku bêje ez ajanê mîtê me û derkeve ser ekrana û bêjim me vê kirî vê kirî vê kirî hemû bela hemû sûca tê xwe stûyê xwe yekî rebenekî xwedê ye ji gundekî koçera ê herêma dêrika Hemko ye û PKK wî kişandiye lêpirsîne ji ber çi ji ber ku qey piçekî di nêzî deverên eskerî ê li gund hinekî kar kiriye ev ji bo yanî tiştên û pir mînak pirin yanî lê me tenê nimûnak anî ji ber ku ev meselê hanê di wir de veşartî namîne yanî PKK naz bike Bahoz Erdal dibe naz bike ku hemû tişt eşkere ne wek berî hûn komkujiya bikin hûn kesa tasfiye bikin û hema veşartî û bincil bimînin na dertên înformasyon dertên yanî tenê ji bo şubhe li ser xwe rakin yanî ev şubheya ku li ser wan heye li ser xwe rakin û qaşo ji min lêpirsîna vedikin kadrowa jî dînin û welat parêza jî tîn dixin lêpirsînê kala bê encam wê çi derkeve lê tiştekî giştî heye li hundirê rêveberiya PYD û PKK li wir de ku ev kadroyên ku ji bakur hatine piştî 2011 piştî 2012 de piştî xwelîseriya demokratîk elan kirine ev kadrên ku hatine piraniya wan belkî ne hemû piraniya wan eleqeya wan bi çêkiriya wan bi mîtê bi istixbaratê tirkare heye lê tevlî ev nerîna giştî ku di hundirê rêveberiyê di hundirê PYD de hemû vî mentiqê hanê nêzik dibin dibêjin ajan di nava kadroyên bakurî ê ku piştî 2012 hatine lê heta niha yekî bakurî li pêşberî raya giştî PKK û istixbaratê PKK û Bahoz Erdal kesekî wilo nekirî Bahoz Erdal
دچ که دچ کسی در دورا شاهین چیلو یا مظلوم عبدي دچوان دقرا زينها بحصة في مسألة هاني بك تجي يعني دهي يعني اف دناوا في خرجرا هاني دناوا فانا فوكيه هاني دي ولو بكيكي ايدي اف گمان لجمعي چي بيه كو يعني كادرين گريداي شاهين كادرين الدردورا شاهين كوش بكيكي عاجسن ودخوازن بكيكي شور بچه دريا امريكيا دي يانجي دريا تركا ديركت kanalekî vekirine û enformasyonên eskerî didin Tirka û didin Amerîkîya. Ev tiştekî wilo jî heye. Nava PKK di nava serkirdatiya PKK de û hêdî di dadkevin di nava kadroyên di eskerî de. Nakokiyên di navbera Şahîn û Bahoz de ez ê mînakekî bînim. Mesela havîna par باهوز یکی آژان خوشاند نوا کتلیا کو گریدای نیزیکی شاهینه و راپورت و بلگه و دشتاولو برهف کر نیزی دوازده کس جه کادر و کسی نیزیکی شاهین کسی نیزیکی مظلوم عبدی هاتن گرتن بچه تهمه اکو علاقه جنسی کرنه تشتین نولو بی اخلاقی کرنه و هاتن وان آبیتن زندان یک جوان کادره هانه ده یعنی پرنزی کی مظلوم عبدی بو ده پاراستن هاوی ده بو پاسوانی وی بو ده گوونلک هاوی ده بو یعنی حموتشی ولو دماوان گرتن باهوز ولو خوستان ده بو يعني تشتي بأخلاقي وجنسي كادروين باكوري بكن حلالة يعني أزلدجي هردو آليام يعني كيد ببلا لي تشتين كو مثلا روجافاي بكن شعبي باهوز وكيري دهج دها ويوان كسيهان وان كادرويهان وان بدرو يعني حتى كو لي خزمتا ويدبن وشعبي خوشوان بدره لناف کسی گریدای خو کسی کو به اخلاقی بکن گریدای باهوز تننه لی گریدای شاهین جبو گولو چکی شاهین بشکینن و دو مسئله به اخلاقی دولو بدن پیش 12 کادرو 12 کس کسی گریدای یا نزیکی مظلوم عبدی باهوز اردال وانگرد و خست زندانا یک جی پاراستوانه یان جی پاسوان یان جی گوونلکا مظلوم عبدی بو اف ناکوکی و اف منافسه و اف چی جرد بجم بترکی رقابتی و نولوش خوابهی یعنی باهوز دخوازو خواب پکیکی هینا شیرین تر بکه هینا او بکه یکی گریدای وی هی ناوی وی هارون ام ما بحثا شاهين ومظلوم عبدي ذكر مظلوم عبدي وشاهين وباهوز أردال ذكر أبهردو كس أبهردو جرجر قراصة جبجبة نها هارون شي دركتي هارون كي أو شي كادر كي فككي جبس تاسوس رفنكي خدي أو شي لفر جريداي فككي كولي يعني شو قيسة باهوز اردال کوله PKK يبجي قاسوي کوله PKK امر وتعليماته بيكتينه ويعني جريداي باهوز شاهين خستوي بآلي خبينه هارون يعني ده نهاد دريفابريه ده عيني السويه ده نافا قواتي عسكري ده بو هارون شاهين خستوي بآلي خبينه اللي بسرنكت شاهين بسرنكت ده مثلا هاني ده اویاجی ما هارون ما گریدای باهوش برکو هر دو جهری مکنش جیر کنه بوی منطقه هانه يعني منطقه هریمی و نها آلاوه هارون آلاوه ده دستی باهوز ده باهوز دوی کری بر پرسیار دادوری دا محکمه قانونی حوال هارون نها بر پرسیار چه
قرار وبريار وتشتي عدالة هبه جريداي جبو كل جوري كيفا باهوز والجوري كيفا بيكي ورا او كرن هفال هارون حاضر هفال هارون كوچرنا هفال هارون هارون برن ما شاء الله شقوا ديالو اف كسي هاني اف هارون يعني قد قدنا قوات عسكري دابو بي اني نكرنا بر برسياري محكمة وقانون ودادورية يعني وكي سيستم أردوغان ببي منطقي هاني كاردكن چیجی وان ناکوکی هانه بردوامن یعنی اینا یک جاری بداوی نهاتنه وک مگوتی امریکی باهوز ده پاریزن پکک ببور شاهین ده پاریزن و پککجی باهوز ده پاریزو و اف ملتی میر بند ناورا وان ناکوکی هانه ده شخواف کادروی دنجی ده شخوار تماشه دکنو وقوات لكيشان عالي بي وبشن عليه قوات يعني ناس كرين كيل ويدري هي بري دمكي بارگه کی لشکری دولت ترک بمباردمان کرد PKK اعلان کرد که 29 شربان دوی بارگه هانی هاتی او کرن شهید بونه جیانا خوش دستانه کادرین فکر که ای سرکه ای گرگر ای قراسه نه ده جهه شردنه خلق جی گازن دکن دبیجن ون شما حق قواتين عسكري ون جهه کی دوه و چیکری بلا بکن من دبینن ایریشی ترکاهیه لی کادرین عسكريين باکوری ای بربرسیار قبول ناکن يعني رخنين قال يعني جهنك رخنين حتى كجنابا كادروين ای روجابایی هبه ناکوکی بفیرنگینه یعنی خلق گلی می روجاوا لینه نرن مدیا PKK خلق در کفن کولانا و بشی و همو بزوره همو بدار زوره در کفن لی ایدی هری نزیکی PKK مالبات شهید و شورشگره ایدی دلی وان وان کریاریم PKK و پولیتیکایم PKK دهندره روجاوای کردستان لحف دکفه لی بیچارنه و او جی تماشا دکن EDF چیروکا ناکوکی ده نابرا باهوز و شاهین ده ناوا کادروا ده ناوا گلد بلا بیه انفرماسیون جوی هره میگی هاشتن من بخواست از بواره پاروه بکم براستی ده ناوا PKK ده دماس عاپوچی بومجی کسین دو کس يعني خلق جي كير إيش رحمتي رستم خلق رازي بون رستم جودي إيكو ده حزار يزداده قاشو ده إيدي شكي تركا ده جيانا خوش تزده خلق جوي رازي بون بشكي جناصري حج منصور جي رازي وننا كادر يدنجي هبون جوان رازي بون لأب باهوس وشاهين شي نافا كادرو ين كردي سوري كردين روجافاي إيل قنديل إيكو موانجيت براستی هر دوشی ندهاتن حس کرن به تایبت باهوز هنگی کوله هنگی بیچاره بی اراده و یعنی نهاگو اگر باهوز یانجی شاهین دبج PKK بردن و بکد هرن یعنی خوینا بصداقه چو خوردستیه وانده اوی دندره PKK دهاتن تصفیه کرن مانا وی بکد ناوا PKK دمانه يعني اف باهوز دناوا PKK دمایی تنش بو خوبه پاری وکی مرتاله کی جبو پاراستنه دناو دایش برکو اف باهوز ور اوروپا یا هر کی وی حساب جی ور خواست دبی ور دادگه کرن يعني وکی توانکاره کی شر اف باهوز اردان مخابن روش کیش روژا ما بچاوه کی مزن از یک جوان بوم يعني ما بچاوه کی مزن لوان دناری لباهوز جی لشاهین جی ما هناك هيفي لسروان هبون لي او هيفي جي شون هيفي لباكاكي جي تهبو او هيفي جي شو ام بچن دوسيا خويا دوامين دوسيا كي بچكي خمگينه كام بنر نوارو كاوي اف يكج قربانيين PKK هلبستوان شیوکار هنرمند موزیسین شورشگر ولاد پاریز
وقهرمان كناوي عبد الملك شيخ بكر يكي كو هستی ولات پارێزی هەستێ شۆرشگەریش بەرکوت ماڵباتێکی وڵات پارێزی وڵات پارێز ji bajarê Amûdê ji wê malbatê ye ev hestê hane di yanî di dema ku ciwan bû dema ku xort bû hişt ku nîzî tevgera PKK bibe wekî tevgerekî şoreşger û azadîxwaz û kontakt û danûstendenê bi PKK kir. Evî kesê hane li gorî yanî li dû xewn û xeyalên azadiyê çû. Li gorî duruşmeyên tiştê PKK pê bang dikir Kurdistaneke serbixwe û azad û yekbûyî û sosyalîst. Em hemû bi vî rengê han mem nêzîkî PKK bûn yanî. Abdülmelik Şêx Bekir di sala 1968 li bajarê Amûdê ji malbatekî welat Parêz çavê xwe li ser dinyayê vedike xwendina xwe ya bingehîn û a navîn û a dixwîne li Amûdê di 88 diçe Universitê diçe zankoya Hacîtepe li Enqereyê dixwîne falkuteya bijîşkî dixwîne û yekî têgihiştî û serketî û piwanê wî tim bilind bûn wê dema hanê 88 kontakta wî bi apoçiya re çêdibe û danûstendenê wî û ji ber ku yanî heza wî ya helbestê û muzîkê û hunerê û şêwekariyê xwendina xwe jî berdewam dike û nêzîkî grûpên muzîkê êwê çavê dibe. Berdewam dibe ev rewşa wî li Enqerê tê Stenbolê li Stenbolê hewldanên avakirina komên muzîkê koma Amed koma çiya kontaktê dike ev kesên ku nihat nava PKK de ne yan jî nêzîkî PKK ne li Stenbolê bin yan jî li Ewropa bin wî baş nas dikin. Çîroka wî ev çîroka Abdülmelik Şêx Bekir baş nas dikin ku hêjayê bibe filmê sînema hêjayê bibe roman hingî trajediya tê de heye. Ev ciwan ev xortê hêja ev şoreşger ev welat Parêz di nava wê civata hanê civata nivîskaran civata hunermenda dibe xwedî nav û deng û rol jî rola wî jî çêdibe di damezrandina navan da çanda Mezopotamya ne çeme yan jî mekeme Mezopotamya Kültür Merkezê li Stenbolê jinişka ve wenda dibe di meha Septemberê di 1991 qaşo tevlîgerîla dibe diçe tevlîgerîla dibe di yanî 5-6 meh dewam nake di nava gerîla de li çiyayê Engîzek li herêma Başûr Rojava Guneybatî li nîzî yanî wê herêma hanê tevlî 17 xorta 17 xortên ciwan dibe ku keçî nav wan de bin yanî piraniya wan ciwan bû PKK dibin îşkenceyê di wan tasfiye dike. Abdülmelik yan jî Melik yan jî Melek pir navê wî hebû navê wî kocî Şengal jî hebû bi navê Şengal jî tev digeriya wê çaxê di nava vê grûpa ciwanan de bi şêweyekî wehşî bi şêweyekî hovane tên dibin îşkenceyê de dibin zilm û azarê de jiyana xwe ji dest dide. Ev hemû hunermendên di nava PKK de ne wan dît
هن بلقى فيلم تشيبو تماشا كرن يعني PKK و اي دردورا PKK جي د مدیا خود آفرمی یا نه آفرمی چوات به بلگه فیلم دیروک بریزه نابیشن PKK وی کشتیه نابیشن دبن اشکنجه ده هرچه گوده وان و جانه وان هاتی برین اشکنجه کی ولو کرنه کو ترک دشمنی ترک دولت ترک ولو لکردانه کری تراب هر ارگانی وان خورتا جی کوت گوهی وان جی کوت نظام شیوه کی پر هو وانه هنه ای شاهدی بویا ریجی حتانا هنه فکر خوستیه مسئله بشیر و بپیچه و بنجل بکو کی شاهدی بویری هبه کی وان انفرماسیونی هانی بشیر لی نها بویر دمها گلانه ده مها گلانه 1909 ددوات اولو يعني الجوري انفرماسيوني كوجي هاشتي يمه بويرد مها قولاني ده هاتي تشيبيه اشكنجه و تصفيه كرني لتشياي انجيزك برپرسي اشكنجه ده تشياي انجيزك ناوي قاسم انگین كبو اندام کمیته ناوندیا PKK و دو سالا 2020 ده او جی قاشو جیانا خو جدس دا لهرمین پاراستنا مدیا ناوی قاسم انگین تیخن گوگل یان بچن آناف فرات نیوزی بچن آنافی و ناوی قاسم انگین خوش وردر کبی پس نه PKK و ویدیوی قاسم انگین ایکو خوینا حفظه خورتاد تیوی دیه de لچیای انگیزه که بی فیلسوف بی شاعر اوی لچیای انگیزه که شاعر و هنرمند تصفیه کر پشتر دناوا PKK رتبایی بلند بو اندام کمیتا ناوندی بو فرماندار بو نظانم چه بو حمودش اوی کجری هانی چاوا در رتبه ده و دناوا مدیا دهات پیشکش کرن وکی نویسکار وکی لیکولینار وکی فیلسوف اشکنجه هلبستوان اشکنجه ای دناوا PKK اولو دک یکی نتشتک وی بک فیلسوف نظام چشبر کو بیاد دسپیکا خوده دسپیکا ریا خویا شورشگری ده یکی کشر بو وگرن دیروکا قاسم انگین اف کادروی PKK ایکه بن ناز دکن از اینا اینا بحثابه مسئله هانی بکن اف جوان اف خورت هیجا دوی چاقه ده بی شیوه هوبانه هات تصفیه کرن و بسر شاهین جی درته سر اکرانا و روتین دا جی درته و نظام کی جی درته و دروات کن نابیجن و او دزانن راستیا بیاره چوابو لی زلال و اشکره و تکز نابیجن که PKK وی جوانی هان ای روژاوایی ای هنرمند ای شورشگر وی شیوه هانی تصفیه کرد هنرمند دلجی هنه یعنی لجهره ما دیری که فایق صوفی PKK دیسا دبن اشکنجه دوی تصفیه کرد کادرین PKK حتی روژا ایرو دو چعب و گوه خوشوه مسئله هانی دیگه ما PKK بچوق يعني ايدي بفيبو يراهاني كو چند سال افسي و یک سال سردر باسوية مقود ازدبي ازفيبو يراهاني نو يعني في سالك چي نبيه از آگاه دارمش في مسألة هاني بري من اتزاني نهانك دبيشم تتزاني نا مبري نتزاني براستي مبري نتزاني او بو يراهاني مچش في بو يراهاني ناز ذكر ده 1950 دا بو 1960 دا بو دوی سینوری هانه ده اجیو کی اکتیویسته کی سیویل ناوا PKK ده مکار دکر ما گل ولات پاریز اجدر بیسیه بر عاموده لعاموده هنک شهید PKK هنک شهید اعلان کرد بر پرسی ما وی چاقه ای دربیسیه هرما دربیسیه و سریکانیه و گنده دردورا به اویا هرمک بو
بولگەیەک بوو بەرپرسێمە دارشین بوو رەبیع ئەحمەد خەلیل کوونەها ئیسا vegeriayê apûçî xem nake ev mijareke din yani berekî vedgere bere vegere ew jî û xuşkawî û hemû îdî yani malbatekî pir xizmet ji PKK kirin PKK deyindarê vê malbata haneye deyindar e lê ev malbat wilo ji xwe dibînin ev kes wilo ji xwe dibînin ku dîsa vegerin govend û def û zirna PKK bixin tevî ku rastiya PKK berî her kesî ew dizanin PKK çi ye heya çi derece xapandin vir û dere û tiştê ku tê de heye wê çaxê darşîn Rebî berpirsê me bû berpirsê me jî me gel top kir û em bi otoboza û bi ereba û bi seyara em çûn Amûdê ya sê kes bûn çar kes bûn nema tê bîra me em çûn ber deriyê malbatekî bera me dan ez jî ciwan bûm yani belkî 19 sal bûm tiştekî wilo wan 19-20 salî bûm ez çûm me ji darşîn pirsî xêr çi mesele ye got qebûl nakin malbat qebûl nake û malbat pêşwaziya me nake û malbat yani pir xemgîn û dawa kurê xwe li me dik ev min zanî ku evî hunermendê han ev vê malbata hanê kurê wan hunermend bû li Unîversîteta Tirkiyeyê dixwend û tev li PKK bû û bû gerîla û jiyana xwe ji dest dat nava şer û pevçûnan bes wekî din min nezanî çi tiştê çê dibe çawa bû bi çi rengî min nezanî berî diyalogekî berî demekî me nas kir min got dibe ez dîsa vî şehîdê han ez deyindarê wî me wî nedîtî wî dixewinê şevan nedîtî carekî tenê min xweşkawî li Stenbolê dît ew jî wilo dîtinekî wilo normal bû yani ez û Ehmed Hüseynî em heval bûn xanima Ehmed Hüseynî a berê Nûra me li Stenbolê hevdû dît yani ev şehîdê han evî qehremanê hanê layê xezûrê Ehmed Hüseynî Ehmed Hüseynî piştre yani ka dizanî nezanî ez nizanim çû bi saziyekî bi rêxistinekî şixûlî kar kir di medya wê de û reklama wê kir û Ocalanos Qendilos li ser apo nivisan ez nizanim ka li ser Abdilmelik Şêxbekir tiştek nivisandî yan na ez vê nizanim wekî şehîd wekî qurbanî wekî ez nizanim belkî camêr nivisan dibe yani lê ev vî şehîdê hanê ê ku bi destê PKK hatî kuştin Ehmed çû yani wan re belkî nizanî bû yani ez vê nizanim lê niha dizane niha vas informasyonê eşkere dikim û dikare bikole û dikare li dû vê mesela hanê vegere eger dema wî hebe yani camêr nexweş yani ev ehlê Amûdê bi tevayî yani nivîskarên Amûdê navî wî çi ye Beşîrê Mele Newaf û Nezîrê Mele Newaf û kî ev hemû kesên li Amûdê û hunermendê me Sefqan hunermendê me Sefqan ku navê Sefqanê ku di nava PKK li xwe kiriye bikolin ava ez ji we re dibêjim PKK layê Amûdê di not û di dua de li çiyayê Îngîzekê dibin îşkenceyekî hovane kuştiye gelek kes ji xelkê Amûdê dibin îşkenceyê de hatine kuştin gelek kes bi deha PKK wilo kiriye herin hesab bixwazin ev heqê we ye ev mafê we ye herin ji kujera hesab bixwazin evî kujerê han heya Qasım Engîn heya 10,020 di nava PKK de ka ê di nava PKK de niha çi distiyê wan de heye çi cinayet û çi tawan di distiyê wan de heye me berê jî behs kir ku cum'a ew jî di not û di dua de beriyara kuştina birîndarên PKK da û kir yek jê filetî ji bo gubiyerê bêj ji bo behsa komkujiyê bik piştî 32 sal li ser vê bûyera hanê va ez carek din wê vedik ka em binerin bê PKK bi çi rengî
بحثا في بويرا هاني ذكر بويرا شهيد بونا عبد الملك شيخ بكر. پشتی هیامکه کرد قاس 5 مهان د ناو رفین آزادی ده دمینه و ناوی دکتر جمال دکن. د تمنکی گلک جوانده د 24 سال یا خدا گلان 1992 لچیای انگیزه که د پفچونه که ده روح و گیانی خواه جدست ده. بنرن يعني شوا بديرو كتيليستن دريا بلغة فيلم دريا روشنامه دريا راپورت دشرو پفچونه کی دلچای انگیزه که جیانا خوش دسته شرو پفچونه کی نبرا کیو کیده نبرا وان شروانه هانه ای ربن ای سیر کده دسته پککی دنه و پککی نه دولت ترک تعلقه دولت ترک بيفتنها تيشي دولت ترك بيفتنه PKK وان تصفیه کری PKK جی رای گشتی و شناوا شرو پفچونه کیده جیانا خوش دستان باشه اب همو تشتیکو PKK دی بیشه مدیا PKK لسر انا سبه دبکو جوان براهیم جی نوسی جان جی سبه یدس بی سیت بی کاکنگی اعلام بکنه بیشه هذا الشر كيديان فروكك هات و جيانا خوش دستا ايولو بيجن چوا بحثا دوزدار همو کرن چوا بحثا فرهاده ديركي کرن و بفيرنگي هاني نوسي جانشي ولو بيجن ناوي بيچي اويدن قراسة دامزري نري PKK علي حيدر قيتان او وي اعلام بقني بيش والله فروكك بو نابجن هندري شكفتي ده ما وي تصفيه كرج بركو دين بو يعني نابجن نا PKK مديا PKK اگر دولت ترك فرادك و فرادك مديا ترك فرادك افراست اللي فري مديا PKK دروين مديا PKK حزار قاتي اي دولت ترك يعني دولت ترك دكار مديا ترك وري هيني درو وفرال جنب PKK ومديا PKK پرورده بستين شخوروا بنرم بچوا درو دشارو پفچوني ده او يعني ابي كسيهان عبد الملك شيخ بكر جيانا خوا جدست يعني ادم قي جرك خلكي مير جافا كادرو دبن نویسکار دبن روشنبیر دبن ولادپارێز دبن بێ پچێکی ولۆ وجدانی وان بشەوت پچێکی ولۆ بەرخوا بکەون ئیدی PKK و گاستیا PKK ناس بکن و دەرەوێن PKK ژی ناس بکن و کەسێن کوژ PKK بوون پشت و پاڵ و مەرتاڵ پشتی 2011 پشتی 2011 يعني عبد الملك شيخ بكر ده هندري روجافاده لعاموده لدربيسيه لسريكانيه لعفرينه لديركه فرن اي وقت عبد الملك شيخ بكر فرن ما نديت شوا عبد الملك شيخ بكر تي اشكنجه كرن او هوالي خوف تي تصفيه كرن لقلك هس شاهد قلك بيران وديتنا ودبينن نهاجي دبينن بيچل روجاوا چه دبه و بيچل قنديله چه دبه اف مسلخه هاني مسلخ بتركي چي يعني اف مسلخه هاني اكو ناوي وي پارتيا كاركري كردستان ايدي دبير راستيا وي ور ناس كرن قال ناس بكت ديروك ناس بكت ايش ناي بشارتن حتى كنجي ور بشارتن نامينه جياد من كبرات نامينه دبي اف راستي ور او تليا عبد الملك شيخ بكر كوهلدابو روش كيج روجا ووري وحساب جا ابو بخوازه چما حساب جا ابو بخوازه نهاد بكو هنا كورج مبرس بك باشتا چما يعني سر چه اساسي تقول قاسم عنقين سر چه اساس بلقيت چنه برسك جهديه برسف جيحي برسفاما كو قاسم عنقين لغوري مديا PKK ولقول جشتي كل سروي هاتي نفساندن ددما شيبونا ابو يري لتشاي انجيزه كيبو
لوربو ويشاغي لغوري انفرماسيوني لسر قاسم انجيل بجواندي ويشاغي او لوربو وبربرسيار بو نبربرسياري هريبي بو لبربرسيار بو بربرسياري اشكنجي بو کی برپرسیاری هریمی بو ترجی جمال جید نوا پکیکی ده وکی خاین هاتی اعلان کرن و پکیکوی تصفیه کرد باشه مشا فهم کرد کور جمال ترجی جمال یعنی تشتکی یا کور جمال ببلکی یک جهر دیا یا کور جمال یا ترجی جمال بویر لورد قومه قاسم انگین و چاره لور و برپرسیارو اف یک لگوری انفرماسیونه کمی برهف کری دما بویر چه بیه گولانا ده 1900 و ددوا قاسم انگین لور بو پشتی بویری قاسم انگین دیک شاندن شامه ولي برسين فدبه وتحقيق فدبه وخيانة وإخانة وتشتي وتصفية ومصفية وتشتي كأبود بيجه أبيات شامي کور جمالیا ترجی جمالتی تصفیه کردن لی او دمینه او قاسم انگین دمینه و چاقی سلیم چروک عجل وره از بحثا نوت و سسی يعني دوينا برا هاني دن نوت و سسی داویا نوت و سسی دسبيكا نوت و چارا دوی قناغا هاني دو آپوش سلیم چروک دخوازه پرتوکه کی چیکه لسر إخانتا ترجی جمال سلیم چروک اجی ساغر لألمانیایی دکاره بیشه يعني شتيكو از دبيجم كيم زيادة دكازر هين بيتر ببرفرهي بحصابي مجارة هاني بك إذا بيجي تبلغت ناط سيمة تنين از تشيل سر ترجي جمال يعني جيل سر كور جمال از كتاب شي بكم تبينا ورابورتي وي رخني هي ازلشتري وي هنا بخوينه وهناك حوالين كويت شاغيل وي دريبون شاهد ابو يريبون هربوان ردانوس لندني بك دبن امر تعليماتا سليم چروكيا دچه وانتش مشتي هاني او دچه ev قاسم انگین دبینه لگوری آگاهیه که گیهاشتنمه و پرده دو دستینه و قاسم انگین تركز بكد بي بو يركي ولو تشيبو تشما ولو كر بما امر تعليمات خوش ترزي جمال دسن و ترزي جمال جي بتشيلسي دي بابور دا اخري اف خور تشما هاتن كشتن دقو شبهات حبو فانا حمو فيجينجينه PKK vejin akum Hamed Şener çekir avana havali Hamed Şener şüphet و guman لسروان ابو دبن işkence de ka اعتراف جوان يعني جو بيجن اري ام دبن işkence de يعني حفظ خورتين تصفيه كر دبكو كشك جيت نوان دهبن اساسا بليد اف bu yere hani dibi roni bebe komkujiya çay engize ki ku PKK به امر به ترزی جمال به امر آپو نها آپو دبیشه هایم جتنه اب حمودش ترزی جمال کرد درو برپرس PKK فرماندار PKK جبویرا کشتنا 33 عسکره آش شمدین ساکک بکرو اما حمو بیجرین وی چاوی به امر و تعلیمات آپو تشتک نابه ناپو دبیشه والله هو قربا ذكر صاري باران زم چتكر نزانم دكتور باران چتكر فلان فلان حمو كس دنوا PKK ده كادر PKK ابو بكر وبوطان این صاغن دكارن بيش ابو يراهاني دكارن روني بكن تشتك بأمر وتعليمات ابو نايكرن ابو اشتيه خدرخينه تي خسري استيه ترجي جمال وي تصفيه جي بكش بو بير بطاري بكسك نمينه كسك نمينه تليا خوش ابور بيجه اي امر وتعليمات دا تي يمك لغوريمه كوجري او حفده خورتيهان يعني قاسم انگين وترجي جمال آلاون لكوجري سركه اوان خورتيهان ابو خوي اجبركو بيشتي تصفيه كرنا جمال حمله كي مزن شي بو عيني وقت حمله ستالين كو بيشتي يعني قطبنا تروتسكي
حمله کی مزن ده هندری پککی ده چی بو لکی شبهت لسر ویه بکو بیا حوالی محمد جهاد شنره و بیا شنرجی و وجینجی و نزانم چو و گله کس دوی روشاهانه ده هاتن تصفیه کرین هنگی آپو جي محمد شنر ده ترسيه جبركم محمد شنر براستي كونغريا چارا جبندستي بقانون بشيويكي سيفيلانه بشيويكي برنسيب و ريكوبيك جدستي آپو درخست لي آپو داربه و انقلاب کرد دي صحموتش وگران خست دستي خو و دست به تصفیه کرد كتوبر gelek kes hebûn li dêrikê cima bavê zarok li ber mala wî hat tasfiye kirin bi tuhmeya Ehmed Çinir. Gelek xurt hatin kadroyên PKK welat parêzên PKK nêzîkî PKK xistin zindana bi tuhmeya Ehmed Çinir. Êrîşa li hemberî mala عبدالله بدرو بريجي إيريشا معنوي بري كو 2012 إيريشي مالا وان بكن فيزيكي وزاروكي بي تصفية بكن جنوطو يكيد شيدو ويشاغي بتهمتا عبد الله محمد شنر عبد الله بدروجي هات خيانات كرن هيك بشي آبو بشي ويكي هوفانا لو كي قمان بكو كوافية على قاوية بحنا محمد شنر جيتي ويجيد يا سياسي يا فيزيكي تصفية بك بفي رنجي هاني يمكي خوديه بريارة كشتنا عبد الملك شيخ بكر وهوالين وي لتشاي انجيزكي اب ملهن بلقى فيلمان ري السيرفي بويرا هاني روتين دا تشد دبيجه يعني ولو ام گمان بکن که عبدالملک شیخ بکر بچه چیه او گمان چه نبو شنشکاو مسئله چی بو چاوابو ام نزانم ولود بیشه همو او بلگه فیلمین که از بحثا وان دکم من لینک وان دبنه وی ویدیو ببینن وی خلقه ده ونه لینک ها ببینن يعني از ایدینم جبو گونجی هرن بشو بینن لیتشتن او هناك گمانن يعني گمانن ev lawik çawa jinişkî be di nava rewşa huner û nivîsandin û mûzîk û xwendin û kar û vî rewşahanê heribe bigerîla ev çawa çêbû yan jî wî bişînin çiyê yekî heqqa se yanî enerjiya dahênanê enerjiya yekî kreatîv yekî wilo mubdع heqqa se enerjî cemî heyî pekeke çawa wî bişîne çiyê ji ber çi yanî gelo evî xortê hane wê karibe şer bike bêtir ji çîroka hunerê yani yekî wekî Seyidxan Qerasê zilama wê li vê derê bê hêlî wî naşînin çiyê Xelîl Xemgîn evê dibêjî cenga gel û diyar evê jî vin û nizanim heval û serokê min avana wê li vê derê bin û wê Abdülmelik Şêxbekir bişînin avana yani herî yekî ji wan bixwasî ji aliyê fîzîkî jî be ji ne kêmî Abdülmelikî çima vana wê li vir bin çima wê Abdülmelik bişînin çiyê li gorî me hinek şopan me hinek mesele kola beser Şahîn jî saxi gê xwenêzîkî PKK dikir gê dorî PKK dibe wê li vê vîdeo hanê temaşe bike hevalê wê û dostê wê bêj wir yek heyî behsa te dike yani beser Şahîn wê çaxê li Stenbolê bû mêrê wê kadrê PKK mêrê wê berê kadrê PKK bû berpirs bû di wê li Stenbolê de ê ku dengê wan wilo xweş û taybet û wilo xwedîrol dibûn dikesbûn yani Abdülmelik bû Melek û beser hinek agahî dibêjin divê ev hesûdiya navbera hunermenda û tiştên wilo wan ji ber ku Melek dinivîsand
والرسام والموسيقى دخست الجيتار دخست الطنبور دخست يعني يكي براستي انرژی کی فرمزني هنري الجوي هبو وبسرتني يعني قوري أو هي دنجي وهي اف قايشو بربريا كو هبو يعني بروبليمو كيشيا جمالك تشيدك نو تشيكي حسودي وذكرشيات نابرا هنرمند هذا ويشاغي اويا يعني بريارا درخستنا عبدالملك جي اسطنبول جنافا جروبا موسيقى كوما تشيا وكوما آمد وشاندنا ويا ناف جريلا بريار मेरे बरे kadroyu PKK beri मेरे बसर शाहीन बू kadroyu PKK मेरे बसर शाहीन जी كانت زنداني 10 سال زندان خواب تشتكي ولو وانا تبقى حتى انا صاغر اللي دفش بردان بسر شاهين هات اوروبا وجا تشيروكي ودانو سندني يعني دنوا جباتا PKK جي ناسكري يعني تيكلي ودان çavanezi ki كان يلماز بو çavanezi ki برپرسا يعني ابچيروك نمش عرامي لي لغوري آگاهيان گوري में पिछकी uro شوپان دو پرسکر کو براستی تی نيتا كو قمان يعني ديسا قمان نتشتين تكزن اف شبهاني يعني اللي دبي اف شبهي هاني هناك هر بكولي يعني في مسألة هاني ببسري ت او خوستكا كو عبد الملك شيخ بكر دبج هنري برد وطنبوري وراج تفنجي ودبج رنگا وشيوكارية وتابلو برد وهر رايج تفنجي دبج بينوسي برد وهلبستي برد وهر رايج تفنجي او تشت لجومين نبو چاواتشي بو بچرنگي وروتين داشي لبنان دبي عم نزانن تبلي كونيزيكي حفدو بوم حفدو داون دستندن وحفدو دي تبون اون لبرگه فيلم لوی ویدیویشی لوی خلقیشی تماشا بکن هرن لبلگه فیلماشی تماشا بکن و وان انفرماسیونی که از دبیجم بدن برهم اگر از نحق بم هنه کس دکارن برسوامه بدن و ما في برسل داینه حی از دپاری دبیر ما في برسل داینه گمانه کی ویرنگی هان هی انا راست نراست اف گمانن لی تشتی تکز پککه وان جوانه هانه تصفیه کریه بسر شاهین چمان آبیجه روتین دا چمان آبیجه حلیم یوسف چمان آبیجه اف همو کسیم که دهندره وی وان بلگه فیلمی هانه ده درد کفین چما اشکره ناکن چما نابیجن که پکه چکی قریش کریه خم ناکن لیبنرن پارتیه کی شورشگر تفگره آزادیه و نظارم چو اف چیروک و چیروانوک و وان دروی هانه قبل بیجن بس بیجن PKK وی جنایت هانه کری PKK وی کمکجی هانه کری PKK هنرمندکی کرد کشت هنرمندکی کردی جوان عمری 24 سالی به امر آپو هات تصفیه کرن ترجی جمال آنا جو تربیجی رابه و با آخوه و بیج متیشتکی نکری به امر آپو به فرمان آپو شاهین دونمزی وقتی جلال آیدن تصفیه کرد به امر آپو بود هفته و نها جوه چاقیده و حتی روژا ایرو اف تصفیه دناغا PKK ده بردوام دکن و درو و پروپاگاندا کدیرو که بگهر او جی بردوام دکن کانی هلوستا روشن بیرانه کانی هلوستا هنرمندی کانی اخلاق کانی وجدان کانی يعني قبل كره اف هنرمندي هاني شما ناخذن شما ولو اوي وان جواني هاني يعني نا امز بح ازوان حفده كثير دن ناس ناكم ياو شازده كثير دن ايكل انجيزه كي هاتم تصفيه كن از ناس ناكم از عبد الملك شيخ بكر جي از ناس ناكم شخصي ناس ناكم خوشخاوي جاركي معرضك و بيشنگه كوي او جي هنرمندكي شواكار خجي شيخ بكر لشامي محفدودي تو لوكي الناس اصلا از ناس ناكم دمام بهيست
چه دەبێت تشتێکی ببیزم و ئەس بقورتینم یعنی ئەس بەشێرم نا مەگۆ ئەس بڕایە گشتیرە پار بە بکەم کاشخۆر بنەرن یعنی کوژێر قاسم ئەنگین بێ شێوازی شعرا دەبێژە بووی هەلبەستوان ji kujer bibe helbestvan û PKK bi çi rengî behsa yani kuştnavî dik. Fermo. Ku em dîl û kola bin, em ê her merkût û nîran, tok û zinciran li vekin. Hûn em ê qir bikin. Di 27 Gulanê de êrişên wan dom dikirin û di êrişa hewaya dewleta Tirka faşîst de li qada biradostê ya herêmên parastinê yên medyayê Qasım Engîn şehîd bû. Erê di not û di dua de xelkê yani wekî qesabekî xelkê dugura û işkence dikir hevalê xwe û niha jî ji mir helbesta û nizanim mêrik fîlozof û hunermend û PKK jî dibêje di şerekî firokekî Tirka hatiye û lê xistî ez ku zanim yani eger ez ji vê çîroka PKK bawer bikim çîroka wala firokê Tirka hatine lê xistine û jiyana xwe ji dest daye dibê ku ez ji derewê PKK ê not û dua jî dibê ez bawer bikim ku şer û pevçûnekî de Abdulmelik Şêxbekir jiyana xwe ji dest daye dibê ez derewê PKK ê ku şehîdbûna Benefş a gundê şîtika dibê ez wê jî bawer bikim şer û pevçûnekî jiyana xwe dest daye dibê ku ez derewê PKK li ser şehîdbûna Şahînê Amûdê jî ez şer û pevçûnekî jiyana xwe ji dest daye û gelek kes ji Hesekê ji Dirbêsiyê ev çîroka şehîdbûna apê me welat apê minî biçûk ê ku di not û pênca de di nava PKK de jiyana xwe ji dest da ez niha bi şik û gumanim ez heqê min ji ber ku bi deha bûyer me xwendin ku di nava şerekî û mezin de û şerekî giran de û berxwedanekî mezin de jiyana xwe ji dest da piştre em nas kirin ku PKK wî tasfiye kir yani ez jî yani îdî bi şek û guman nêzîkî bûyera şehîdbûna yan jî wendabûna apê xwe dibim ji ku zanim belkî PKK wî tasfiye kirim bi sedan bûyerên bi vî rengê hanê mixabin tiştekî êşe û janekî yani mezin e na yani bi sedan Abdulmelik Şêxbekir hene ka werin em dosya serhed hunermend serhed vekin ez nizanim lê şahidê bûyerê hene di nav PKK û nav dervayê PKK tiştê ku ez zanim dema serhed li Ewropa bû wî dorpêş dikirin ev hunermendên me ku niha li vê derê ne wî haciz dikirin wî mecbûr kirin ku biçe ji vê deverê here nava gerîla û çêtir bû yani zerim ji xwe re hunermendekî ji şervana re bistrêm çêtir ku din kêleka mû hunermend diyar û miyar û Xelîl xemgîn û Xelîl memgîn û ev kesmesê ku niha li beser û meser û evê ku li Ewropa bûn wê çaxê qaşo koma berxwedanên mala min ê li Ewropa berxwedanê dikin ez dexîlê we û berxwedana we ya Ewropa bim ez dizanim berxwedana we çawayî li Ewropa ev hunermendê me ew jî li dor serhed dorpêç kirin serhedekî wilo hestî wî nazik ji hunera wî xuya ye ji hunera wî xuya yani ji muzîka wî xuya ye û hişt biçe çi ye û di wilo yani di şeklekî nişkî di wilo pêş çava çû çîne çî wela dewleta Tirk wî girt û wî ji firokê jî avêt kes nizane hacî jî wî li kur e kes nizane yani mixabin rewşekî wilo heyî hemû bûyerên di nava PKK çi bûyî malbatên şehîda dibe îdî werin rastiya meselê nas bikin bikolin
و راستیە زارۆکی خۆی دناوا پێکێکی دێ ji PKK بخواست. حتا jarekî din di nava